emphakathini waseNkhaba basemntwana enkosi Mnisi. Ngidewubonga inkosi Mswati wesisaba. Wina-ke malokotha ngilomnyama ngilo senhlambelweni malokotha ngilomnyama ngilo njengenyama yesibanda. Sabela bayakubita bakuleta betifene betifana Mswati omnyama kulo balithuli. Ingani bakubitela tindzaba tegwazana kunyane tekubulalana. Bakubita nje sebavele balokhelela ivela komsakandaba bathonta libalekela. Banemanga kabathi kuthi Mswati imvulele ngenamsindvo. Ingani uyabhulala amakhulu amalangabi. Wabhuleka bomgabe nashangala kule Zimbabwe bebabulalana. Ubese umamatela kuthula nakuVladimir Putin umRussia. Ngeke lo mphica abadali wakithi namhlasele bahlethi nje badidekile. Ngisho kulesikhulu lesibiyeni namkhothe lapha esenkala nqabaneni. Isitho ngilemhlophe ngilehlule mange emadodza. Emadodza ngilebehlangene eParliament lapha kalobamba. Athi taphuma sahlala emaqoqwana. Ngilele kubabona ke namsakandaba wasobuthi umhlaba lapha esibayini eDzizini. Ufike waqitha emaqoqwana wasakada. Nabone badibela igudfu basele nje bahlethi bathi ngongcile. Mphandleni wakithi ngilo njengelanga. Ilanga lakithi libofela kabongothotheni. Lishise mahehenyane kunyane maphekula sikhuni ngoba ngumlotha. Bayashamsa kandaba basheleta endlini. Nabona bagijimba basalala emakhaya balala emathafeni. Ngilomshumayeli wakithi ngilomlomo uvuthe emalangaphi. Iyakhuluma imbubethi indzebe tembubethi itekati indzaba telivangeli. Ngilomabhula umlilo ngeBhayibheli besomamatela haleluya eSwatini. Libhube selibhodlela lapha estadium eDzizini. Ingani kuye kwavumana umnyazi wezulu kwezulu. Ikuvumlene nkosi imisizulu kaZwelithini. Sigoqa sakithi ngilosihle ngilososha ko. Ngishobuleni ngungulu lemaphi komathe. Ngilele kuthathani bikota komsakandaba wasewelela ngeshaya kwethlwandle. Ufike lapha eDubai evele emaSulumane. Abese uqoboshela tebuqwephesha. Usukele elikhulu angweli konsolela ngeshaya eTaiwan emashayineni. Ufike waqoboshela tekulima. Ngilomthuthukiso omkhulu wakithi waseSwatini. Uvule takho evele wayovule netmayini. Ingani kuye kwavuleka amathuba emsebenzi kaNgwane. Banemanga labo bathi Mswati mangkhotolwane. Basho kulomqupulo galazathi imbitathi salethi ncince mafuza. Ngubuka ngeke sabe etholele emfukwane. Ingani lamabhala emehle kwabheja umlilo futhi abheja amalangaphi. Ngilodvala lakithi elimhlophe kusekwelikhwala semangwaneni. Mswati ngilohlala thuka amalahlela avuthako nakho labamphekapheka bocakujaneni. Bayakupheka bayakuthulula emsakandaba. Bahle bakupheka ngishona ngethi imbitathi ebelumpi. Basuke emagonso bayi-US Embassy babuye bajabuleni. Abathi kuthi Mswati ngumakhosi etive nje inkosi ebusa etiveni. Ukhwazele kusho ikhwasa ukhwazana kusadakini. Uye wakhwazana ngekuthula ngisho kumhlabuthangeneni. Lo manyathelo wakithi unyathelelwa ndlela waseluyokubalekela. Unyathele lapha eTopia Addis Ababa. Babe sesebakunika isihalo sekugcina kuthula eAfrika. Uyimbubu uyingwenyama mdlamathole esinyathi. Haye the, unophakathi.